lah Siti Maria wate hamil Maria mak nyan wate nyan dilit di kaum lahi anak deh Nabi Isa yang perlelon kena pegah mak wate Nabi Isa karaya kamuda balia ro sidro anak muda bak Nabi Isa puput giakeun Isa tak terimong lun Isa sidro kengen gata kehen Nabi Isa anak muda gata je tangui lun kengen iban han je lun ngui sedangkan lun yak laki mengen rona ledo kehen le Nabi Isa anak muda menyemenan nah dia sit kedeh ngen lun ngen gata lun terimong gata sebagai ngen lun wate trip bak trip mak Nabi Isa kat trip ngon ngan anak mudanya bak saboh uro gekeun le Nabi Isa pegekeun anak muda tigata kat trip sajan lun kat trip sajan kata menyemenan anak muda getanyo nah lam saahnyo lam minggunyo tajak musafir musafir Isa nya neredih nang gronyan tajak menan nya watenyan mak Nabi Isa karena perjalanan jauh ne persiap tah Nabi Isa baje-baje nebuh lamtah mandum-mandum segolong gejak Nabi Isa mak geblo kuih basadanyo geblo roti Nabi Isa lhebo nesak lamtah nesak waten nesak Nabi Isa lamtah anak mudanya nekeun anak muda getanyo singeh jak safir Gen Isa ibu dah mak anak mudanya ijak dengan Nabi Isa wadah Nabi Isa katruk bak sabuh tempat kade karena de gerah lelah susah payah nyan sifat yang harus bak mereka rasul yang gepenan a'rad basyariah harus bak mereka rasul wadah Nabi Isa kahek neken bak anak muda lun kahek nya Isa lun pi kahek menyemenan kadua siat ged Isa kedua mak wate kedua Nabi Isa ngan anak mudanya gesut ruti menol heboh gepedu anak muda nyo ruti nyo kegata ged Isa nyo gelun nyo Isa saboh tu gepedu anak gejuk sahau wate Nabi Isa kabeh gepajuh ruti anak muda menopi kabeh mak ipajuh ruti gekeun Nabi Isa anak muda lun lelah tak lumoh tak man lun tenukruang siat lun yarah muka biu lun cok iya lun buh bak badan gen Isa wate Nabi Isa mak kaget tenukruang leh gerah muka gebuh iya bak badan mandum gebalik Nabi Isa wate gebalik gekalan Nabi Isa ruti munol heboh wate ruti munol heboh mak geu Nabi Isa anale go saboh tu getanyang bak anak muda nalon Isa ruti munokan heboh butuh Isa saboh lun pajuh lelun nya Isa saboh tu lun juk ke gata butuh Isa man saboh tu hoi le rutinya anakku tu hoi lun karena sikap pegah ibanku pegah anakku tu gekeun Nabi Isa menyemenan kake boh yak tajak lo gebedah Nabi Isa mak gecok tah gebungkuk gebedah geberangkat wate tengah gejak-jak Nabi Isa ju tak gejak karena kahek gelom kadek lom kagerah lom gepiyo siat anak muda nalon Isa tapi yo siat bak tempatnya god wate gedua Nabi Isa mak gekalan lam tai hanali sapeuna ruti heboh meno saboh tu ana moso paju apa tanli sedangkan kadek tu tengah gedua-dua ngan anak mudanya mak kan deh geu Nabi Isa geluh tengah himurat gekalan Nabi Isa geluh juuh tengah himurat bak bineh igli gekeun Nabi Isa geluh kenau ilai langsung mak ijak geluh ideng ike Nabi Isa wate geluh nyan kaideng ike Nabi Isa mak
nyan wate nyan gekun Nabi Isa geluh langsung diih wate geluh muno kai mak getare sikin baki yang Nabi Isa gerok-rok takwa geluhnya mate geluhnya mate pada syarak halu apa juga wate kaluh mate pada syarak ledo gekun Nabi Isa anak muda nalo nisa nyo geluhnyo tak pesir leh tak pesir tak panggah nyo Isa kepesir mak geluhnya dua-dua olehnya gepanggang wate ka masak gepajuh anak muda pajuh sia geluh meno Nabi Isa gepajuh wate ka gepajuh-pajuhnya gekun anak muda nalo nisa tulung-tulung yang kata pajuh bek tabah uduk inoman tu gecok tulung-tulung nyan mak getumpuk sia geluh habis ke pajuh tinggai tulung gekun di Nabi Isa anak muda ino getanyo tajak lom perjalanan jauh get Isa wate kasiak Nabi Isa mak bandum-bandum genek jak gekun Nabi Isa bak tulung-tulung geluh menau yang kaluh ke pajuh aso pegekun geluh udep basut langsung udep geluh mak tedeng lagi set wate geluh nyan ka tedeng lagi set gementar anak muda mono ikun Isa luar biasa kekuasaan Allah Isa geluh kaluh tasia kaluh tapanggang kaluh tapajo bisa udep basut luar biasa kekuasaan Allah gekun Nabi Isa anak muda takui ligata hayat kekuasaan Allah lun akui anak muda menyetakui ligata hayat kekuasaan Allah lun tanyang bak kata anak muda ruti munon hebo nya hebo saboh lun juk ke kata putui saboh truk lun pajuh nya man saboh truk nyan hoi le man aku tu hoi lut nyan sahib sulit hai maku ledo Nabi Isa gekun lom menyahana moho ka ke boyak tajak lom gebedoh Nabi Isa mak gejak lom perjalanan jauh wate truk bak saboh tempat Nabi Isa mak bak bineh gle gecok tanah gebuliet tanah wate gebuliet tanah nyan mak Nabi Isa ludo Nabi Isa gekun bak tanah wahai tanah jeut kemuh plak jeut kemuh wate tanah nyan mak kajet kemuh gecok anak bate ali Nabi Isa genek kok muhnya ikun li anak mudanya Isa muh nya anak muda muh ma Isa menyaubenan raya muh Isa cukup kaya tanyo Isa kaya tat Nabi Isa mak hanana perumun necok muh yang rayaknya nepedua necok bate Nabi Isa kam nekok bekah muhnya leboh bagi wateka bekah leboh bagi muhnya mak gekun Nabi Isa anak muda nalun Isa nyo muhnyo saboh bagi cok kata kelon Isa han salah Nabi Isa han anak muda cok tu kata ledo gekun lah nyo saboh bagi tu kelon menan Isa nya ledo saboh bagi tu Nabi Isa muhnyan hana gejuk saho kepedu inan bak bineh tah dia anak muda menuai keriling atuh muhnyan saboh bagi tu gemi muhnyan saboh bagi tu muhnyan saboh bagi tu red kelun kan cukup kaya lut ledo gekun ikun Isa nyan menol heboh bagi neplah utuh ya dong dah saboh bagi nejuk kelun nya dong dah saboh bagi tu kedrone nya man saboh bagi tu nyan kesoi le gekun Nabi Isa anak muda nyo saboh bagi tu muhnyo lonjok kurang yang pajuh ruti hana mutawa
kurang yang pajuh ruti menohana musuh sabah tu nya anak muda ludo ma ikun li anak mudanya Isa lo Isa yang pajuh ruti sabah tu menohan dimakui mak sahib sulit diakui kekuasaan Allah geluah kalih pajuh kalih gesia kalih panggang udip besar tapi sulit hai maku mak tapi bak harta demi harta dimaku sulit watenyan geukeun kurang yang pajuh ruti hana musuh sabah teu itu nyok aro anu mudanya lun Isa yang pajuh ruti sabah teu munuh hana musuh oh kata anak muda nya menyemenan anak muda cok lom sabah bagi teu kata cok keseh-seh anak mudanya dikit geukeun Nabi Isa anak muda talon cok kata lo cok mandum ke kata sabah bagi tak kata sabah bagi tak pajuh ruti meno sabah bagi tu atalun cok kata gejuk mandum mak le Nabi Isa wade ka gejuk mandum ke Nabi Isa gekeun Nabi Isa anak muda nyan meh nyan nuronyo pandum jeut tu milik kata nya Isa tapi getanyo kasip oh nongon putuh ngon ikun lah undanya hana masalah Isa asai lon uronyo muh je kelon putuh ngon hana masalah lagi tanyo sin mak itanyo je cerai antara ado ngan adun demi harta je karu antara apa ngan kumun gara-gara harta gekeun le bapa ge anak mutua menyelagenyo anu ulahkah anu cok kekah anu hana masalah tapi anu bekah harap doa balon hana masalah apa asal lempuhnya ada kekaya yang dekalan gara-gara harta mak rupanya kawai kena pak nabi-nabi awai tinggal uronyo menjalani menteng